Vežbanje kažu da je najteže početi, ali jednom kad počnete, nećete stati. Mondo Fitness je tu da vam pomogne da se pokrenete i uradite nešto zaista važno za svoje tijelo i duh. Znamo da bez truda nema rezultata, ali da je rezultat velikog truda najveća lična nagrada. Zato nagradite sebe zdravim načinom života i uživajte u rezultatima svaki dan.